پر سامیا ایرو اوه آمد سپور بی به شامپیون چاود کاره وره لیگا سوپر امکال شامپیونی ناکن جخو ینکو دبن شامپیون لیگا خود دچن قاتک جورتر بی به شامپیون ورن املی استاتستیکان و املی تیمان مزب کن داویا هفته سی و دویان ده ارزورم به 69 puan yekemine. Paşa Ahmet Spor'ta 67 puan. Dure Erok Spor be 63 puanan. Pişti veci Çorum te. F4 tim mühimin. De Liga yekemin de statusaya tima ku bibe yekemin yani bibe şampiyon rast Liga Süper. Le Türkiye Liga heri mezin Liga Süper'e jiboku yeni zan embejin. Yeku bibe düyemin ji rast te Liga Süper tam ev mühime. Yeku bibe seyemin playoff edilize. Ligel ki timin çaremin, pencemin, şeşemin, haftemin. Ev tim mafilisine playoff bedestekhin به هفره دلیزن جوان چهار تیمان کیجا بسر بکوه به تیما سیمین را دلیزه لوما جی آمد سپور دوه هری هندک یکمین به یانجی دویمین به لوما ام دبیجن بی به شامپیون ام شامپیونی داتین علیه کدن tamam helbet ام دخوازم بیم شامپیون لی جیوه دتر دویمین گلی mühime hedef seri peşi dive evve. Jibo ve çi lazime navbera Amespor u Seyemin de yani Eroke'de 4 puan hene. Navbera Amespor u Çorum'de 5 puan hene. Biyamin pişti Erzurum u Ahmetspor'e tima heri mezun Çorum'e helbet Erokşi heye. Tam jî mesela li derê anha 6 hev maç wane. Kîja maçın Amespor li gel Bolu'ye wê li mala xwe bilîze. Hefteya pêşiya me. Paşê tê Stenbolê li gel Erokê dilîze. Yani rakîbê wî yê pêşîn. Ku Erok sêyemîne me got. Ev maç gelekî mühim e. Maçek bi 6 puanan e. و گوتره دو هفته هنه دوی وان دو هفتهان قط هوندانه که پاشه ام مزکن دوره لگل ümraniye لمالا خود دلیزه پاشه دیچه باندرمایه دو هفته اندنجی لگل بودروم دلیزه و هفته هری داوی دیچه ایدره اگر وان دو هفته این پیشی ده بسر بکه و ریا Amespori hezantır be. Maça Bolu'ya limala xo و maça Erok'e İstanbul'e. Em bejin divan her du maçan de bسر ketin ve çakı Erok jevke dikeve. Jivan her se rezen peşin dikeve ve çakı dimine Çorum. Çorum timeke xorte. Listikvani xortun. Le tiştek heye haftaya heri davi Çorum legel Erzurum edilize le mala xo. چهار puanên me hene anha yek û em bikaribin xerc bikin. Ev tê çi maneyê? Dikare 6 hefteyan de du caran wekhev bimîne. Yani 6 hefteyan de Amespor du cara wekhev bimîne jî û maçên din bi ser bixe jî bi ser bixe wê bikaribe duyemînî bi dest bixe. Divê têk neçe. Eger têk here wê çay îstatîstîk diguherin. Loma düyemin gelek mühime gere düyemini bir dest bıxa beyiku tekere.
وەک me got 6 hefteyan de mafê wekeviyê ji bo 2 caran heye. Hûn ê bêjin hêviya te çi ye? Ez dibêjim sedî heftê îhtimala duyemîn duyemînî bi dest bixe û were Lîga Süper heye. Ha ji bo şampiyonî ew jî îhtimalekî xurt e. û ji bo sêyemînî eger hûn bipirsin ku play-off wê bilîze, ez naxwazim. Sêyemînî her gav, her dem talûke ye. Ji bo me rêza yekem û duyem lazim in. Ez hêvî dikim 6 hefte paşê em ê vîdeoyekî din bikişînin bêcarê wekî tîmeke di nav Süper Lîgê de.